Mawukuthi baba ke umuntu uzelwe ozaleka kodwa kahle ukuzaleka kwakho wazalelwa komalume ukhulu uzokhulela khona komalume ubaba wakho ukuzalayo akazange enze lutho uma ukhulayo noma ungena ebandla lomnazari manje uma ukhula ngabe uma uvusa umuzi lo muzi wakha wakho umuzi wakuphi inkinga indaba yako malume ba umthetho uthi ingane ezalelwe ekhaya komama eyakomalume wayo ba khula khona kalwe khona bese bekukhipha umalume mhlawumbe esekhombisile bathambo wakhe lapha kwesinye isikhathi ke imndeni kayifani khona imndeni othola ukuthi ngeke ingane yawo iyohlala kwenye indawo lezi zinto lezi kufanele ukuthi umuntu ayiqaphele khona imndeni nje hlobo ethi nje eyala ekhaya ingane yala ekhaya ukuthi izalelwe lapha eyalapha ekhaya lo nto leyo isifuna ukuthi wena ozalelwe ekhaya komama ujule kakhulu ngoba bawuzovela ukubhayize nje uphuma komalume nokufa kuseduze nokuhlupheka usuyibela igodi nokuhlupheka nje uhlupheka impela uhlupheka nje kuphela yonke into kodwa uma bekufuna abakini khona ukuthola ukuthi hey abakini bayafuna yabona khona ingane ifike izalwe lapha ya asingakubaleke lokho khona ingane ukuthi iganiwe mina lapha nonkosikazi bese ngithola ingane yomfana lapha entombeni ihlale lapha mhlawumbe nalapha futhi ikho kanti uthola ukuthi mhlawumbe imndeni engasekho emhlabeni ifihle ngamabomu langane lapha khona into eyibalekiselayo ukuthi ikhulele lapha yabo eyibalekiselayo yonke lonto le ngakho uthi uma uzolungisa indaba zakomalume kufuneka yonke into uyifune emacala omunye umuntu ke okusendelwa kuyena manje ushembe kuphela uya uthi ulwazi lokuthi njengoba khona ukuthi uyafika enkosini uthi ufika uthi ngizale manje ngifuna okwakho umzi kababa athi xoshwa yini komalume andaba khona ukuthi uyadlala ukuthi bakufuna ke okay andaba manje umuntu ophethe ukhiye kahle hle wendaba komalume sekushembe kuphela ukuthi wena ngempela kumele ukuthi wenze njani nemndeni yakini neyakomalume ake ngithathe njengalapha mina ngikhulele ngakomama ba ukhulu wami bengafuna ukuzwa nje ukuthi kuthiwe ngiyahamba lapha ekhaya kangokuthi kaze nganikeza isimoba wakhipha le ndawo uthi angakhe kodwa akayinqaba nje okanayo ngoba wayefuna mhlala komalume uthe kodwa sihambile emhlabeni ungezwa ngithi lento ifuna imndeni ayifani mayisihambile emhlabeni bese ngikhomba lapha eNazaretha athi angizeka eNazaretha ma ngifika lapha eNazaretha ngiyafika kuthiwa ubhabhatiswa ngesibongo sakini ngabhabhatiswa ngaso lesibongo sakithi ngase ngicabanga ngizokwenza njani ahlala komalume wavela wafika emva kwalokho wathi hamba kwakho umuzi wake ngangobese ufika yena lo wayishaphazi ngonyaka awuthi yabo hamba kwakho umuzi wake ngangobese kufana nokuthetha icala lakho basho ziningi indlela abantu abenza ngayo omunye uke thotha ubaba wakhe akasebenzi wawasebenzi ebese athi uzobaqasha abakubo abanikeza umsebenzi ebese bahole sebeyazi bona ukuthi lo mali kufanele benzeni kodwa angabaphi abahole ngokusebenza kwabo ngoba phela ukwazi ungavela usukubapha nje usichanazi phela uzana nazo akuyona yakho zona nizongikhipha
indlela omunye uyaguqa emsamo akhulume nomama ukuthi abamkhonzele ukuthi le mali yabo akalungisa into lamaphutha ezwa ubaba ebese ulinda impendulo bayavuma noma bavumbe futhi bebengavuma kwenza ma bengavuma futhi hlala phansi ngoba wahamba bedile kwena fanele bakukhonzele bese uhlala phansi ulinda ukuthi bayavuma yini ukuthi ngoba phela khona inkinga ekhona uyazi khona manje uthola ukuthi khona umuntu ongazi ukuthi uzoqala apha manje ethinta isibongo uthothi kusuka emva khokho ubheke eceleni sathi ngiyalapha impela baba ukuthi sathi kubheke eceleni into ubheke eceleni ukhulwa nawe wayezana ekhaya iqhamuka lento sizovuka kuwena ngowesini uyilungisa kanjani lento leyo yabo iqhamuka lento sizovuka kuwena kuthiwa hey wena funa isibongo manje baba usifuna kanjani isibongo sakhe uma usinokhokho naye ngithi umkhunje naye angimanje sokufanele manje ubheke ukuthi ke wayezalwa apha umkhulu into endekalayo ngoba nje sokushiwo manje kwathiwa lungisa abazokuthiwa lungisa manje sokushiwo kwathiwa lungisa wena manje ozokwakha lesi sibongo ukuze kube isibongo isibongo esingekho makunje wonke umuntu komalume kodwa sibiza nje ungoveso seyomoyeni wathatha ukhokho wabeka la kwaugoveso wathatha umkhulu wabeka la kwaugobathatha nobaba wabeka la kwasuba uyabona into nje manje sofanele ukuze lento iqonde sokumele manje isidinga wena khona lento nje okuthiwa la ekhaya nje eNazareth wakuthethwa amacala yonke lawo macala njalo athethwayo ukuthi la maphutha enzeka lapha ya awe alunge manje iphethe lento iqondile ngoba vele uma uhlezi ngomalume wakho into yokuqala ngomalume akwazi ukushisa impepho nje ukwazi ukushisa impepho ngeke ushisa impepho ngomalume wakho lo nengane zakhe ayinalo futhi ayikubo manje bebenqabelele ukuthi uphume khona wenza njani bebenqaba ngoba kwenza uzohlala uma bethe nje musu ukuphuma ngifuna ukukhohlisa uma bethe nje bayazi bona nokuthi mhlawumbe ubali siphi izona mhlawumbe solungisa lonto nosikolo sikho ngoba wathi uphuma ngenkani soshaya ekushiseni impepho ke noma bebenqabelele ukwazi ukuyishisa ngeke uyilokothe nje uzungene ethuleni nengane zakho nazo ngeke uzwazi uyishisa kwabani cha phela ngishisa komalume baba ngenzela ukuthi bona baba kunabanini bomzi la ekhaya akwazi umshana ukushisa impepho baba ngumzukulu wabo nje bangazi ngenzela ngaze nganxusela kwathiwa bathi wanakho ubakika ubabamlanda bangifaka nesiphandla baba iyabona ngifanele isiphanda sakomalume ukuthi phela nami ngaziyo banginxusela ukufaka isiphandla komalume akukhonto ukushisa impepho la komalume kuthiwa angithi uma uzalwa komalume kufanele babambe imbuzi bakubike lapha ekhaya nathi ingane izalwa uthoko enjeni yakwabantu akushithu indoda akuyona indoda le akushize empela kabayithiwe enjeni yakabantu enjeni yakwabantu ngakho ke lengane siyayikhonzela ukuba isebenzise isibongo senu siyayikhonzela nokuhlala lapha egcekeni leno idla nokudla kwenu igadeni izibizeni lesi hayi uvela ubiza isibongo sakomalume wakho singabikile mawukuthi baba konke lokho sekwenziwe uthi simanje lapha komalume mina kuphela umfana esekhona egcekeni umina kuphela umfana esekhona egcekeni ngizala komalume ngisho lozala akusekho umuntu nasozalweni akusekho umuntu sekusele nje mina kuphela nje osekhona egcekeni mhlawumbe into lesingaxoxwa mhlawumbe umndeni ukuthi ke benza njalo bangakwazi ukuthi konxusela athi abese ukugogesa phela athi ukugogesa phela athi cha mzukulu ngoba nakho vela kusekho umuntu la egcekeni mhlawumbe ugogo mhlawumbe ngiyakunikeza ukuthi lephele engakucelela ukuthi ngesizathu sokuthi oyikhona indlela engenziwa ngayo baba ukuthi ukukhuluma hayi ukuthi ukhuluma ngokushisa uyakhuluma nje impepho ingeke ukhuluma abantu abadala nje uyakwazi uthemela uyakwazi ukuthi ukhulume nje uthemeleze ngaphandle kokushisa impepho ngaphandle kokushisa impepho uma angithi nje uma mhlawumbe uyokwenza umsebenzi komalume uthothi komalume abekho abantu abazoshisa impepho uyaguqa lapha ubatshela cha imeli usibani bavele bayakwazi imeli usibani banakho naloko hayi ukuthi uthathe impepho ushise uwona ithonga lasekhona
bazozibuza ukuthi ubani lona uzalobani into yiphi usona vele la ekhaya wena uhlezi wrong sefuna kuchaze bathi hayi uzale indodakazi enobani kwalokho basadilwa naye lokho yabo ukuthi vele lo muntu ngathi ezaleke kanje usaphinda futhi useqhubana noma bengafuna into ngoba ngeke ngayifuna into kuwena kodwa hayi ukuthi unelungelo lokushisa impepho uyayenza nalonto leyo unikeze komalume uma bengasekho uyaguqa nje ubatshela ukuthi hayi manje nasi into yona nginikeza yona kanje yabo manje namhlanje sishiswa namantombazane yabo omunye ulanda ngisho umthandaza lande inyanga athi azoshisa impepho afika ashisa impepho lapha ekhaya uthola ukuthi kodwa la ekhaya khona abantu abangayishisa impepho kodwa kuqhamuka umuntu wangaphandle nazi into ebulala ithonga qhamuka umuntu wangaphandle afika azoshisa impepho ngoba kumthandaza noma inyanga kodwa la ekhaya khona amakhosikazi aganile la ekhaya kodwa wayishisa impepho qhamuka unkosikazi akaganile ngoba umthandaza nje kuthiwa akazoshisa impepho